Asikubingelele sikwamukele kwi-channel yakho iNew Flick. Igama uPastor uningi sabile salapha ke Eastern Cape sawulanda Makhos'amakhulu umelaphi wendabuko osenza amakhambi esintu ukuze asicacisele ngezinto ezimbalwa. Ngiyathemba ukuthi uzowathi ke ufunde kuningi futhi ukwazi ukulekeleleka noma uthola usizo lolu asuke elofarisha kuwena njengamanje. Asikubingelele sikwamukele. Asibingelele Pastor ninjani? No, siyaphila. Kuyintokozo ukuthi uyaphila Makhos'amakhulu. Siyaphila Pastor Khondo. Hayi naka silekelele la umbukeli ngodaba olithinta la. Ngifuna sikhulume ngokugeza nje abantu abafuna ukukorojwa ngoba kunabantu uthola ukuthi badinga nje ukukorojwa. Akunankinga. Into nje efunekayo kubo ukuthi bekorojwe. Kudinga ukuthi bekorojwe emva kwalokho impilo ikwazi ukuthi iqhubeke iye phambili. Into eblock i-success, into eblock i-progress yomuntu ukuthi nje akorojwe amathunzi. So abantu abashushwa ngamathunzi ahlukahlukene uma beza kwena bayakwazi besizakale Makhos'amakhulu. Asibingelele Pastor, yebo kunjalo. Umuntu ohlutshwa ngamathunzi o noma yini edingakala ukuthi vele akaklenzwe kuyenzeka. Sinanguka sikhulume ngomuntu specific ukuthi kunomuntu ongenzeka njengamanje ushonelwe noma washonelwa akangagezwa noma ngenxa yokuthi la agane khona noma ekhaya kubo nje uqobo abakholelwa into ezokugezwa bathi thina sigezwe ngegazi lemvana. Abantu abanjalo mhlawumbe sifuna ukugezwa ngasese yena yedwa ngoba ekhaya mhlawumbe engakholelwa. Labantu abanjalo niyakwazi ukubalekelela. Yebo Pastor, yes kuyakhoneka because you find ukuthi kakhulu abantu bahlutshwa yileyo nto manje. Uthola ukuthi kokwabo bangabantu abakholwayo and uthola ukuthi umntana for instance uthola ukuthi unedlozi, but it's very difficult for the family to understand leyo nto ngoba abayazi. Uyayibona, but bayakhona ukuthi mabasizakale. Although kubanzima Pastor because lezi zinto kakhulu ziyamdinga umndeni. Oh yeah, so ungakusho ukuthi uyakhuthaza ukuthi abantu izinto abazenze behambisana nemndeni noma ke imndeni ngabe ayikholelwa kulento kodwa ngenxa ukuthi lo usuke edinga lo sizo basale belekelela yena benzela nje yena ukuze into zakhe ilunge. Yebo Pastor, but ke kwi case ye cleansing akukhulunywa vele, uyazikhulumela yena. Uya understand ehlambuluka ngaloko kumsindayo umzekelo, uyayibona. So leyo ipart it really does not need ilenteka umndeni as per se because uyazikhulumela. Yes. Okay, asikhulume ngomuntu la othola ukuthi kubalekile umuntu owenzeke umhlubo bene miscarriage ophuphunyelwe isisu ukuthi naye ageze umuntu athi hayi mina bengiphuphunyelwe isisu angase ngacleanwa. Kubalekile ukuthi umuntu onjalo ayiclean enze cleansing agezwe. Kakhulu Pastor, kubaleke kakhulu. Isizathu soba ndithi kubalekile into yoba umuntu uphunyelwe isisu makageze. Bayafika futhi ufumaniseke into kokubana izinto zaba zihambe kakuhle. Omnye aze kube nzima nokuthi afumane umsebenzi. Inhlahla zakhe zivalekile because remember umntana mayiphume esiswini sakho sibabiza thina ngokalapita. Abantu abangazange babe bayakhona ukufika emhlabeni. Uyaqonda? So lo muntu ngoku lo muntu usube ethwele lo mthwalo wokuthi lengane manje angithi yakhe seyilidlozi kuye elingahlambulukanga, therefore alimenzeli inhlahla. You know, there are blockages empilweni yakhe. Yes, so kuyadingakala ukuthi asisuse leso sithunzi amgeze umntwana ukuze ahlambuluke aze abe lidlozi elihle empilweni yakhe. So okay, ushithi nomuntu owenze i-pregnancy termination, who terminated the pregnancy intentionally, naye kubalekile agezwe noma yena hayi akanankinga ngoba uzenzele yena nje intentional hayi akangagezwa noma hayi ngagezwa. Pastor, kunyanzelekile, it's the same. Kunyanzelekile kuyafana because whether you did it intentional or unintentionally kuyafana, kuyadingekala ukuthi ucleanse because remember ukhupha isisu. Yes, whether it be miscarriage it kuyafana into eyi-one.
kufanele ukuthi naye asukume egezwe. So abantu kahle sikhulume ngomuntu ke manje uyinkabi noma bakayinkabi, uyazi inkabi bathi those people ababulala abantu yinkabi killer ma-killers, those people or hitmen noma ma-assassinate kinds of people laba abenza njalo. So useyafuna ukuthi mhlawumbe ayigeze ke manje ngoba wayebulala abantu echitha igazi. Abantu abanjalo bona angakwazi ukusukuma naye nimkorobhe mhlawumbe uyakorobheka. Pastor, ngingasho njalo but angithanda ukuyingqina ngifakaza into engazange ngayenza. I've never akaze ngageza inkabi or a hitman if singakhuluma njalo. So yeah, but importance yokugeza, is there any importance ukuthi umuntu odlala ageze? Oh. Yebo Pastor, ngingasho ngithi it is important ukuthi vele umuntu onjalo naye agezwe. Provided ukuthi vele kusho ukuthi mosxa enjalo uzawuhleze egezwa oko or mhlawumbe xa ngabe sele shintshile ehlambulukile manje ethi lento mina ngiyayeka ukuyenza. Uyayibona? Yes. So njengoba sesikhulumile ke ngako konke umhlupho ukugezwa la ngokuhlukahlukana kwazo izikwezo lezi zinto lezi. The price list is the same noma it varies ukuthi ayi lo cause terminated pregnancy, ayi lo ngoba miscarriage noma lo washonelwa noma lo unjani njani, ithunzi lokuloya nje mhlawumbe bamembathisa mhlawumbe isipoko esithile sesifuna sigezwe kuye yabo spiritual partner or whatever le aso efuna ukugezwa. So ama prices akhona niwabona ngokuthi nimhlolele eqala umuntu nezi consultation bese niboda lo kuzoba iprice enje lo kuzoba iprice so. Oh. Yebo Pastor, kunjalo umuntu uqala umhlolele because inkinga zabantu angithifani ubone ukuthi yes lo umuntu vele uhlutshwa yini. For instance umzekelo nabaphethwe yidlozi, it's important ukuthi uqala ugeze ukuze izikhwama zalaba bantu zihlambuluke. Uyayibona, awuvele uye entwasweni. That's the biggest mistake abantu abayenzayo. Umuntu athatha umsebenzi kodwa uthola ukuthi akazange wagezwa, akagezi yena but ugeza lezi zikhwama zalaba bantu bamombethe before that person gets initiated. So ngingathi ke Pastor, prices they are very different because inkinga asifani, the cleansings asifani. Uthola ukuthi omunye kudingakala ukuthi qala mlahle umsuse ikonko kubi, amabhadi, imithwalo ayithwele emahlombe bese ke manje umsa olwandlo lapha azawugezeka khona. So there are different types. Uyayibona? So iprice ayingeke vele ngithi ingayiprice eyi1 efanayo. No, siyabonga kakhulu Makhos'amakhulu. Siyazi nangokuzawuso waphinde sixoxe futhi ngezinye inkinga ehlukahlukene abantu abeze basizakale kwena Eastern Cape. Asibingelele Pastor, siyabonga nangesikhathi sakho. Thokozani. Siyabonga.